Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama. Sentama, waramutse wiriwe? Mwaramutse neza mushakamba mwiriwe. Yego, tumeze neza. Yego. Mumeze mute ko nabonye Gashiga yashigutse? Gashiga yashigutse. Ariko hano hari inkuru ya Radio TV 10 isekeje. Ya nkuru y'uriya mugabo w'imyaka 35 yagiye mu kigo cya Fawe Girls School. Hari ikindi yaravuyemo kindi cyo muri Rwamagana. Ni igihugu. Reka nze nyirebe nyigusomere. Uriya mugabo ateye ubwoba. Kandi yahoze ari umwarimu. Yambara uniform, yambara ijipo y'umukobwa. Aho naho umutinyi yahoze ari umwarimu. Yahoze ari umwarimu rwose kuko inkuru ye nayibonye kare cyane. Cyangwa biriya bigo arabizi. Rwose umugabo yambaye imyenda y'ishuri y'abakobwa kandi ari umuntu w'umugabo. Uyu mugabo witwa Mutsinzi Jean de Dieu. Uyu mugabo ni igisambo cy'amavuko. Ikindi kigo yibagamo. Yego. Cyo muri Rwamagana. Yego. Eka nkusomere inkuru. Mu kigo cya Fawe Girls School hafatiwe umugabo w'imyaka witwa Mutsinzi Jean de Dieu w'imyaka 35 utuye mu murenge wa Murama, akagari ka Bunyetongo, umudugudu wa Gisunzu. Akaba yafatiwe muri Fawe yagiye kwibamo, akaba yaravuye na Rwamagana, naho mu kigo yibamo yagerageje kwiyoberanya, yambara imyambaro y'abanyeshuri bo mu kigo cy'ishuri cyitwa Artiza de Paix, umwambaro w'abakobwa. Iki kigo cya Rwamagana cyo ndabona batakivuze. Iyi ni raporo rero yaturutse mu nzego z'ibanze niyo yangezeho. Yego. Gusa uyu mugabo ateye ubwoba. Mfite n'ifoto y'isura idahishe. Genda nabonye ihishe. Genda ifite idahishe rwose. Sita tureba Gashiga ishigutse. Twajya kuri Gashiga. Nyuma yo kuzana indege bikanga ngo zibohoze Goma. Ariko uriya mugabo azandikwa mu mateka mushaka. Ikibazo bizajya birangira inkuru ye ibaye nka yayindi ngo sinjye wahera wari watangije umugani. Sinjye wahera amafoza cyane. None se barakubwiye bati wowe kabyara we inyurire hano mu mahoro nta kibazo, usibye kamera izakureba ukanga. Ariko ngo yumva umutima wamenetse aratura. Ese yatuye ati mwoka byaramwe twari dufite umugambi mubisha. Ariko ashobora kuba agira ngo azajye mu nama y'ejo ari icyaremwe gishya. Cyane yanyuze muri Yorodani. Yanyuze muri Yorodani, inama y'ejo iba ari inama nziza, nta bintu by'imijinya, nta bintu by'imitsi yareze, ntacyo. Arega nta gisobanuro afite hariya muri iyo nama. Ariko bagize neza, n'ukuri bagize neza nubwo baruhanije. Bagize neza, n'ibindi niba bigenza kuriya bikagenda neza mu mahoro, byaba ari byiza. Mbere yuko tujya ku ngingo, gusa wenda nuko babanje kunanirana bigatwara ubuzima bw'abantu, ariko yagize neza, ubundi ni kuri yaba akwiriye gukora. Nizere ko hari undi mbitegerejeho nawe kuba yakwitwara nka kuriya. Reka dutegereze turebe ko nabonye ibyo yaboneye muri Amerika atari byo ubwabyo biratuma akizwa. Oya, ntabwo ari uwo muri Amerika. Ubu bitegerejeho nawe yagiye muri Amerika. Umwe wagiriye ufite urugendo uri mu rugendo muri Amerika. Umwe wagiye gusenda. Oya. Ubwo ni wa mugenzi wabo.
yagiye muri ba pere spirituel, mugenzi wabo we nabonye bafite ba pere spirituel urabazi? ba batisimu, b'abagabo bambaye amababa mu mutwe bakenyeye impuzu n'ibindi n'ibindi. ntibyoroshye gusa agatsiko k'amabandi, bariya ngo ni ba pere spirituel. agatsiko k'amabandi gashinzwe gukandamiza Afurika ngo Trump agiye kugafatira ibihano. Ese ka gatsiko kigize imanza, gacira imanza, ntikaracira imanza umuzungu, ni abaperezida ba Afurika, karabahererekanya buri munsi, kitwa ngo ni urukiko mpanabyaha rumwe bamaze iminsi bapfukamira ba Gisekedi. kari agatsiko rwose nuko Trump agiye kugafatira ibihano, kitwa ngo ni ICC. Sibyo ko buriya n'ubusanzwe Amerika n'u Rwanda ntibakabamo. Yego. Ubundi aka kari agatsiko kameze nka kakani k'ika USAID bavuze ni agatsiko k'iterabwoba. Yego. Tujye ku ngingo z'ingenzi kugira ngo dutaturire abantu uburyo gashyi gishyigutse. Reka tuzerekezeho ndetse n'andi makuru ajyanye n'urugamba. Yego, reka tuzerekezeho tuzibagezeho bazumve no tuzikomerezeho. Tugiye kuganira ku ngingo zigera kuri enye. Yego. Hari ingingo igira iti Afurika y'Epfo ivuye ku izima yemera gucyura ingabo zayo zinyuze mu Rwanda. Indi ngingo ya kabiri ikavuga iti kubera gutinya M23 FARDC iri kwikura mu birindiro byegereye Bukavu. FDLR ikajya gushinga imbunda mu baturage. Yego. Ahangaha Mushakamba twongera ko irimo irazishinga izerekeza i Kamembe. Ingingo ya gatatu rero Uburundi bwohereje indi batayo. Wabibonye nawe? Guhangana na M23. Kuba batsinze ntaho yagiye barajya he? Ingingo ya kane perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yashimiye abaturage ba Goma. Ngize ingingo tuganiraho Mushakamba. Yego. Bunyarukire kuri iri ibanza ya Afurika y'Epfo yavuye ku izima. Icyo maze kubona nuko batangaje ko bari abantu bakomeretse babo, abasirikare bakomeretse ndetse n'iriya mibiri yego y'abasirikare babo baguye hariya ko igera iwabo uyu munsi. Ahandi bimeze bite? Bwana se nta makuru navuga ngo naramutse ndi gutara. Yego. Ndeba ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo, ndeba abanyamakuru bo muri Kongo ibyo bavuga. Yego. Ariko ari nako umuntu atera radari ku mupaka muri immigration ngo amenye ikirimo. Ikirimo rero nuko Afurika y'Epfo urabizi ko ejo ribwo Ramaphosa yavuze ngo bagomba gutaha. Ashaka ibintu byo kujijisha ngo muri MONUSCO ngo iki ngo niho biri kuca. Ariko nawe arabizi ko bitashoboka. MONUSCO nayo yamaze kuba umwanzi. Ahubwo ngira ngo bimwe twatangaje ejo byari bitarajya mu itangazo, twatangaje nimugoroba ariko M23 bishyize mu itangazo noneho. Yego. Birangiye Ramaphosa menya yicaranye n'abantu zabe n'abajyanama be batari babandi ariko akangisha igitugu. Yego. Baricara babona ntibyavamo. Ahubwo dore ngibi inkuru igihe kirabyanditse kitiki ngibi reka mbiguhe Mushakamba ni akantu gato yamfashe. Niba inkuru isi gusesekara ahubwo byarangiye. Ariko iriya mibiri bariya bakomeretse nibo bamaze kugeraho, ngira ngo bikugezeho wabibonye. Ndabibonye rwose. Kandi banyuze mu Rwanda. Gahunda nuko bagomba kunyura mu Rwanda, nta handi. Nta handi bacishijwe bugufi, baciye bugufi bemera kunyura mu Rwanda, nta yindi discussion n'andi mananiza. Bisobanuye rero ko niba imirambo ihanyujijwe
nimugoroba nibwo twavuga ngo abantu barakora ikiriyo imirambo batazi yiri niba imirambo ihanyujijwe ntabwo hanyura abapfuye n'abakomeretse ngo abazima babure kuhanyura kuko ubundi icyari kibuze ni umutima umene ni ukumeneka k'umutima cyangwa agashyiga gashiguka bakemera guca mu Rwanda bitaga umwanzi bari bishingikirije imbaraga zihe ngo indege zabo zo mu kirere zigomba kuza zigafunguza ikibuga cy'indege cya Guma ngo ni indege kabuhariwe ubundi bakagaba ibitero bagasanganirwa n'abandi bahari bose bagataha babigerageje basanga ikirere kiradadiye babonye bahurira n'imbwa yiruka niko noneho bihuye n'igitutu cy'abariya badepite yiruka gusa bari kuhahurira n'injangwe y'umukara n'igitutu cy'abariya badepite biranga Ramaphosa aratsindwa abona nta kindi yarenzaho niko kwemera guca bugufi mu makuru yaramutse rero haramutse amakuru yavugaga ko Afurika y'Epfo yemeye ko igomba kuba yakuye ingabo zayo zose muri Kongo mu masaha 72 muri iyo gahunda rero y'amasaha 72 yabanjirijwe na gahunda nakuka yo kubanza gutwara imirambo ariyo yabaye ari iyo gahunda bujuje banze nguhereza akakantu mushakamba ngira ngo byari ibihugu byo muri SADC bigera kuri 3 bibiri tumaze kumenya icyerekezo cyabyo Malawi yashyizeho iyo gahunda yose sinzi niba baranagiye ariko yo yabyemeje mbere ko bagomba kugenda Afurika y'Epfo ibanza kwinangira ariko nayo irangiye yemeye ngira ngo ikindi gihugu kitaragira icyo kivuga ndetse n'ibyacyo burya kibikora bucece ni Tanzania twitege ko buriya butumwa bwa DRC buri bushyirwaho akadomo bose bagataha twitege iki ibyo cyo nicyo burashyirwaho akadomo ariko reka hanze nkomeze nkwe operasiyo kuko n'ubu ngubu amakuru ndi kuyakira aturuka muri radari zanjye aho ziri hagiye hatandukanye mu gitondo umunyamakuru wo muri Afurika y'Epfo yavuze ko araye adasinziriye kubera kwibaza ibiri bube bitewe n'ibyo perezida yari yatangaje uyu munyamakuru wo muri Afurika y'Epfo yahise asubizwa na Lawrence Kanyuka amusubiza amubwira ko barimo bagaburira ingabo za Afurika y'Epfo ariko ko bakeneye ko zihava ko bakeneye ko zibavira ku butaka ngo bari kuziha amazi bakaziha n'ibiryo ariko ko bakeneye ko zihita zihava zikava ku butaka bwa hariya ariko ndi kubibona urabimpaye mushakamba ibyo nibyo nguhaye ibindi nabyo reka mbiguye kugira ngo usome ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka abantu bajye babyumva byose no mu ndimi z'amahanga reka duhere hano tube tusoma oya Lawrence Kanyuka yakugezeho reka bari we duheraho ko abandi baraza bakora ibyuzuza ibyo Kanyuka yavuze si ibise nyine si byo umpaye ibi bya Kanyuka nta zina rye rihari asubiza oya ibyo nta ari ibyo Kanyuka yasubiza guhitwa Sophie Mokoena ukorera subs ntabyo rero ndabona byo none biguhaye kare reka nongere wenda mbiguhe bwa kabiri ngibi hano bisa bikugeraho sawa ariko ndabona Sophie Mokoena niwe wanditse ubundi yabanje yandika ko atasinziriye ko atasinziriye neza nta mbona ko atasinziriye
kubera kwakira inkuru zo muri ko Congo. icyo yanditse ngo breaking news, the bodies of South African soldiers who were killed in the DRC will be repatriated today. Iyo rero yanditse, I got confirmation from those who are close to the process. Iyo yanditse yego bukeye ko yavugaga ati abasirikare imibiri y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Congo yego iragezwa iwabo uyu munsi. Icyemezo cyabyo nagihawe n'umuntu wegereye wa hafi cyane n'abashinzwe ibikorwa. Ibyo rero yabyanditse nyuma. Wumve rero ibyo yanditse mbere mu gitondo, yabyanditse saa 3. Yego yasubijwe n'akanyuka saa 3. Igihe yabyandikiye nabwo ni mu masaa 2 gutyo. I didn't sleep well last night after receiving some message from DRC. Yego. I just hope that the M23 will not do anything that will further harm South African soldiers in the DRC, and that the repatriation process will happen today. Yego. Urumva ntiyari yasinziye kubera ubutumwa yakiraga n'ibindi. Yego. Lawrence Kanyuka mu kumusubiza yamusubiza ati M23 have no intention of harming SANDF who are in their base with all their weapons. Yego. M23 is facilitating provision of food and water. Yego. They should ask their government to repatriate them immediately. The remains of their fallen colleagues are being repatriated today by MONUSCO. MONUSCO niyo icyura imibiri yabo. Yego. Urumva ko MONUSCO niyo ifashe iyo mibiri irayizana. Urumva ariko ko byose ari iki, ari process iri gukorwa. Yego. Na M23 ngira ngo ubutumwa bwe bwamaze kuvuga niyo itanga uburenganzira kuko ubutaka niburinda niyo buyoboye. Yego. Kujya gukura imirambo muri SADC ihabwa MONUSCO byose biri gukorwa ha M23 bahagarikiye. Ega itabahagarikiye mushakamba twabonye bayishuka bikaza kwiviramo ibibazo bikomeye. Uribuka ibyabereye Gicwa, uribuka ibyabereye Gicanga, ntabwo byari byoroshye. Uribuka yemwe n'ibyabereye heshye. Buriya na biriya bibazo byahangaha mu kibaya byakomejwe nuko yasubiye inyuma isigira ziriya za Kanyamahoro, izisigira ingabo za EAC. Noneho EAC zitashye FRDC ihita ihafata. Rero ukuntu byifashe ubwo butumwa bwaje. Yego. Nyuma ya Lawrence Kanyuka, Steven Wembi nawe ahita ashyira ubutumwa hanze. Yego. Ubutumwa bwa Steven Wembi bwagiraga buti reka nze mbukwereke. Yego. Kuko nabuguhaye nabwo. Ubwa Steven Wembi ni ubwo ngubwo. Steven Wembi yavuze ngo AFC M23 plusieurs sources me disent que ubwaje ni Kanyuka. Hari akamesaje ngo haye kagaragaza aho buri kereka niba bwasubiranye nabubonye. Uyu ni Wembi. Yego. Wembi yavuze ngo plusieurs sources me disent que SANDF pourrait quitter Goma via le Rwanda dans les 72 heures si tout va bien, mais sans équipement ni munitions militaires.
Mushakamba baje bikwije none baragenda bifashe mu mifuka bameze nk'imperi. Nubwo mbisetse twumva ibi bintu ariko AFC mu 23 yubahwe ngo ubu ni Steve Wemby ngo aho avana amakuru hatandukanye. Yego, haramubwira ko ingabo za Afurika y'Epfo zigomba kuva muri Goma zigaca mu Rwanda mu masaha atarenze 72, ukuvuga ni mu minsi 3. Ibintu nibigenda neza atariko baragenda nta gikoresho na kimwe bitwaje. Ukuvuga nibo n'imyenda bambaye gusa, nta gikoresho bitwaje, nta mbunda kandi barazizanye. Ange aravuga ati ils sont des vaincus et ne peuvent rien récupérer, me dit un expert militaire de la région. Ni ingabo zatsinzwe. Ati ni ingabo zatsinzwe kandi nta kintu bashobora gutwara na kimwe. Ibyo nibyo nabwiwe n'umusirikare w'inararibonye wo muri aka karere. Ni ukuvuga uwo musirikare w'inararibonye wo muri aka karere yamubwiye ati nta kintu na kimwe bazanye cyangwa bakoreshaga bashobora gusubizayo, byose barabisiga aho ngaho bagenda imbokoboko. Yego, kuko ari ingabo zatsinzwe. Mushakamba gutsindwa n'ibindi. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyi operation nayiteguye cyaya makuru naraye nyashaka. Yego, bwakeye nyegeranya. Yego, negeranya suruse cy'ahantu haba amakuru yizewe. Yego, nukuvuga ngo hari staff za Afurika y'Epfo zageze mu Rwanda birumvikana mu ijoro. Yego, ko bamaze gukonfirma ko bagomba gutaha, zigomba kubakira zikabajyana. Ubwo ni bamwe mu bantu ba Afurika y'Epfo. Yego, birumvikana niba bageze mu Rwanda ni ku kibuga cy'indege. Yego, ariko ukibaza ngo bakuwe n'iki kwizima. Yego, nicyo kintu umuntu agomba kwibaza. Nuko inzira zose bagerageje zabananiye. Ramaphosa yashize imbere intambara aranayigerageza biranga. Barananiwe, ni ingabo zatsinzwe nyine. Ingabo zatsinzwe se niziva kwizima nyine. Kinshasa cya mu nshuti zabo Bubiligi n'abandi ngo barebe ko na MONUSCO urabizi ko yashyize n'itangazo ngo Goma ikeneye ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa. Yego, baragerageza biranga. Bagerageza kwinjira bakoresha tekinoloji ikirere cya Afurika, iki kirere cy'izone biranga. Basanga Abagande bari tayari, Tanzania iradadiye, u Rwanda ruradadiye, Goma nayo M23 iradadiye. Yego, haba hari n'abandi babikurikirana aho bashatse gukomanga hose bikanga. Yego, bagize gutya bari kwikarakasa babona ubutumwa buturutse muri cya gihugu gitagatifu. Yego, Yerusalemu. ubwira Ramaphosa buti niwiha gukora ikosa ryo kurwana turakumena. Yego, tangira kwikangamo. Agize atya ati dufite ibihugu byo muri SADC. Akora kuri Mozambique, Madagascar. Yego, ito Rwanda hariya ikibazo kirumvikana uti nukora ikosa nta nubwo tuzakureba. Yego, bavuga ko tutakuzi. Mozambique mutero twatsi, Zambia mutero twatsi, Botswana mutero twatsi, Zimbabwe mutero twatsi. Yego, ibindi bihugu nka byo mu burengerazuba bwa Afurika za Guinea Conakry, za Benin, za Cote d'Ivoire ziti ubundi wowe ujya mu mafuti gute. Yego, Ramaphosa yisanga asigaranye na Neva na Tanzania, nabwo perezida atabyumva neza ari nuza Kikwete. Mushakamba. Yego, ubuze kwisanga wenyine ari na Neva na Tshisekedi. Yego, nyibutsa hari umuntu wabonye ifoto yabo ari batatu. Harya gatatu irakwibutsa iki?
ni gatatu ubwo hita ugusha ku ngingo. urabona afite bya bisambo bitatu niko bimeze ariko maze ibindi bihugu bikomeye birimo za Katari, yego, Mauritania n'ibindi, yego, nabyo biha agasopo Afurika y'Epfo. Bati ikibazo cyariya turakizi, ziriya mpunzi turazizi, zimaze imyaka 30. urazishakaho iki ko ziri iwabo, wowe urajya hariya gukora iki? Afurika y'Epfo ibona byarangiye, ibona niba ntacyo yamufasha, ibona nuza Kisekedi ntacyo amufasha, ibona nuza Kikwete ntacyo amufasha. Arangije ataho kugira ngo mfe nk'imbwa, ndemera nsebe mfe nk'umugabo. Ubu n'amavideo ndabona yatangiye kujya hanze y'uburyo bari kutambutsa imodoka zirimo imirambo n'inkomere za Afurika y'Epfo. Uko rero niko byaje kugenda. Afurika y'Epfo ica bugufi, kipe ya mbere iratambutse y'imirambo, buri inkomere nazo zirakurikira. Mwumvishe ko ari iminsi 3 igize amasaha 72. Ubundi abasirikare bifashe mu mufuka, bafite agakapu karimo pasiporo n'umutwenda tw'imbere, niko bazambukana gusa. Za ndege bya bisasu kirimbuzi, Ramaphosa umutima waramenetse aratura ati Bwana His Excellence, umbabarire kubyo nanditse, umbabarire no ku mugambi mubisha nari mfite mfatanya n'intera hamwe ngo turase mu Rwanda. Ibisasu biri hariya, tuzavamo mu 23 bisigarane. Aho niho maze icyo bashaka. Ingereye ahantu Mushakamba, nari ngiye kubaza, yego, kugira ngo dushire umucyo ku bintu, ariko urahageze urahavuga urahasobanuye kugira ngo harumvikanye. Nari kukubaza ni biriya bintu uko bisigaye birasigara ari ibyande, ariko urahasubije birumvikana. Yego, wasanga habayeho n'inyandiko zibitangaho umucyo kugira ngo bidakorwa gutyo gusa. Ubundi ibintu nka biriya birahererekanwa, ntabwo birangira gutyo nta nyandiko. Ariko ubundi ahantu umuzungu yanyuranye isoni, utinya kuhanyurana isoni gute uri umunyafurika? Bari abantu barimo bihagararaho cyane. Bajye bego Mushakamba. Ikintu umuntu yakwibaza hariya, Mucanshuro w'uruhu rwera aragiye. Yego. Umucanshuro nawe ndamwita umucanshuro kuko bahembaga Mushakamba kandi babihemberwa. Umucanshuro w'uruhu rwirabura aragiye. Kongo irasigara imeze ite? Kongo irasigara ari Kisekedi aremera, njye namushima cyane, nanakunda cyane, akomeje kwihagararaho. Akavuga ko atazaganira nk'uko yabivuze ngo paka bageze ati nibashaka bazamusange mu nzi we. Ubwo ntumwoshya. Ariko ibihuha biragakomeza bivuga ngo yemereye inteko ishinga amategeko kuganira. Kuko umwoshya umugabo ntuhagarara ku ijambo. Ku ijambo yavuze. Namugira inama yo kuganira. Aganiriye kano kanya abanyiciye. Reka nuza Kivu y'Amajyepfo yose banzivemo. Baganira abahungu bicaye Gisangani. Umuntu witwa Pacifique Masunzu ari gukorera mu buhungiro. Patrick Masunzu bamwirukana Kisangani. Kisangani nibwo naryoherwa, nibwo bakora ibiganiro nkumva ndanezerewe. Yego. Abaturage bamaze imyaka, urabizi, abaturage ba Kivu ya ruguru. Yego. Abaturage ba Kivu y'Amajyepfo bamaze imyaka 30 bataratora agahenge. Nibura ibyo biganiro bizabe bavuga bati tumaze iminsi 10 dusinzira. Yego. Barasogongeye ku mahoro. Nibiba ngombwa bahe abaturage batore. Bavuge ngo ari Kisekedi na M23 murasigarana murifuza nde hano. Yego. Ubundi abaturage bariho batanga uwo bifuza, ubundi urubanza rucibwe n'abaturage. Yego.
naho kujya hariya bagatangira bakagira Kisekedi akiri hariya agifite za Bukavu, Kisekedi abasirikare be n'imbonerakure n'abanuza bakijya kwica bagifite uburenganzira bwo kujya kwica abanyamurenge. Oya, reka abanyamurenge babanze batekane, Sud Kivu na Kivu y'Amajyaruguru zitekane, ubundi yemera ibiganiro kuko azabona bamugeraho cyane. Na rya jambo ryo kuvuga ngo baracyari mu birometero 2000 riveho, nibura babanze binjire mu gihugu cyabo uvuye muri bya birometero 2000. Yego. Aho atanakoreshwa n'ibisazi. Yego. Anabanza arambike hasi imvugo ngo ari kurwana n'u Rwanda. Yego. Yego. Noneho nsomera bwa butumwa nari nakoherereje bumwe nakoherereje budafite uwabwanditse, nanze ko agaragara. Buriya bwo butangira ko M23 yatanze ibiryo n'amazi n'imiti. Ndabubona rwose. Yabaye bwo bupfundikiriye ingingo tubone kujya ku yindi. Ndabubona, reka mbufungure. Uravuga buti M23 gave them food, water, medicine and other human rights necessities. M23 yabahaye ibiryo, yaha amazi, ibaha imiti yo kwivura, nko kuvuga yarabavuye, ibaha n'ibindi umuntu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu akenera. Now SANDF is planning to leave Goma, but there is a catch. Ubu ngubu rero za Afurika y'Epfo zirimo zirategura kuva i Goma, ariko harimo agatego. Yego. Harimo catch. They feel embarrassed to go via Rwanda as a defeated army. Barumva bafite ikimwaro cyo gutaha banyuze mu Rwanda nk'ingabo zatsinzwe. They prefer to pass via Uganda, but that's not possible. They have to go via Rwanda as that's the only possible and quick road for them to get to the airport. Ati amahitamo yabo ni ukunyura Uganda, ariko ibyo ntibishoboka. Mushakamba ahangaha ngira ngo ni hamwe wahoze wibaza ko banyura Cyanika, ariko ntabwo ibi birimo. Hari amakuru yavuga ngo bari buze kunyura Cyanika, niyo mpamvu byari ibyifuzo byabo Mushakamba. Yego. Urumva ko bidashoboka, banyura hariya banga kunyura mu Rwanda, ariko still Cyanika ni hese. Uruzi iyo bavuga ngo baranyura i Bunagana. Noneho bagomba guca mu Rwanda kuko ariyo nzira yonyine ishoboka kandi yihuse y'umuhanda bageza ku kibuga cy'indege vuba. Yego. One of their strange requests is not to be filmed by people at the border as they leave. Ngo basabye ko yego nibagera ku mupaka ntawe bafata amashusho mu gihe cyo kugenda. Yego. Ukuvuga bya bindi byabaye ku bazungu. Ariko ntibishoboka. Ibyo birashoboka. Ntabwo byashoboka. Baje ku mugaragaro, bagomba kugenda ku mugaragaro. Ngo basabye ko ubusabe bwabo butangaje nuko mu gihe bari bube bagenda bageze ku mupaka hatagira ubafata amashusho. Yego. Ariko noneho inkuru igakomeza ngo but Rwanda can't guarantee that as the Rwandan constitution gives Rwandans the right
to access information and also free press. Ariko ngo ibyo ngibyo ntibishoboka. U Rwanda ntirwabibizeza ibyo basabaga byo kudafatwa amashusho. Kuko itegeko nshinga ry'u Rwanda riha abanyarwanda uburenganzira bwo kubona kugera ku makuru, kubona amakuru kandi bakayageraho nta kiguzi. You can't tell people what to record or not. Ntabwo wabwira abantu ibyo bafata amashusho n'ibyo badafata amashusho rwose. So rero bashobora gufatwa amashusho. So they will be filmed walking the walk of shame. Ngo kuri ubwo bazafatwa amashusho barimo bakora urugendo rwitwa urugendo rw'isoni, urugendo rw'ikimwaro. Yego. They should have stayed home, but now the world knows that when a South African army goes to war, they take white flags and they don't win. Ngo hano bavuga ko bagombaga kuba baragumye iwabo niba banga gufatwa amashusho. Yego. Ariko isi yose irabizi ko Afurika y'Epfo bagiye kurwana, kandi ikaba izi ko bafashe ya mabendera yera, kandi ikaba izi ko batatsinze. Yego. Ubwo rero ni ikimwaro byo. Byana Sentama rero bamwaye byarangiye. Ngira ngo ntabwo tubitindaho cyane, twanabivuzeho bihagije, ariko batashye mu gihe kugira abantu babone agaciro k'intambara ya M23, bumva ibyo twavugaga bya FDLR ziri hariya zagiye zifata abantu bugwate. Hari abantu bagera ku 116 bari impunzi kuva mu 1994 bari gutahuka baza mu Rwanda. Muri abo hafi bibiri bya gatatu byabo bavutse nyuma y'icyo gihe. Tekereza umuntu akaba ari hariya Kongo mu bice bimaze kubohorwa, Goma, Masisi, Rucuru, Nyiragongo, ubwo na Karehe, ari nk'impunzi yanga gutaha akamara imyaka 30. Ni ikibazo rwose. Urumva rero iyi ntambara ya M23 mushakamba dore ibyo bangaga birabaye. Reka mbihe video ya mbere yabo. Video yabonetse rwose nanjye yangeze. Bayibonye? Nayibonye rwose ku mupaka, ikimodoka kibatwara. Ariko ni igitwaye babandi bapfuye. Ni imirambo, niyo mpamvu itagaragara birumvikana. Iki ni igitwaye bamwe bapfuye. Dore ngiki bari abasirikare rero Afurika y'Epfo nibazanire filime niba bafite isoni bazatambuke bambaye. Filime ntabwo yabuza abantu kubabona, bo yababuza guhuza amaso, ariko ntabwo yababuza kubabona. Ahubwo nibabohoke bazanatanga interview. Birakwiriye ko bafite byinshi bavuga. Yego. Twajya no ku yindi nkuru, ndumva ingingo twaba tuyivuyeho kuko tuyitinzeho bihagije. Uko ni ukuri, reka dukomeze tujye ku yindi ngingo mushaka. Ariko tubabonye abashinzwe umutekano muri za serire mu mujyi wa Goma, amajire bambaye. Yego. Kuntu bakeye. Yanditseho intare. Yanditseho AFC M23. Intare. Serire d'assainissement ville de Goma. Ubwo ni serire yo gusukura umujyi. Reka turebe kubera iki, kubera gutinya M23 FRDC iri kwiruka. Wabonye uburyo bari kukizwa na yabo? Bari gukizwa na yabo hagana he mushaka? Mu bice biri hafi na Bukavu. Yego.
ni za Gatana, za Gatana, za Ihusi. Ihusi ni hino muri Karehe. Ubwo ibindi bice biri aho ngaho ujya Bukavu ni ibihe? Ni muri Kavumu, Kabare, ahantu hitwa Ikabamba. yego. Kabamba ni ahantu haba urwagwa cyane. Baba banywera muri twa tuntu nakubwiraga. Ndatwibutse. Tumwe dukozwe mu biti bita ibiduweri. Tuba tumeze nk'akabinika. Yego. Hariya rero barimo kwiruka pe. Ubwo rero Bwana Sentama, yego, nubwo ejo bagize gutya bagafata indege bakarasa abaturage, ariko muri Nyabibwe, yego, ariko bari kwirukanka, nta ntambara iri hariya mbona izaba ifite imbaraga kuko bamaze guhabuka. Barahabutse cyane. FDLR muri wa mugambi wabo mubisha barimo bajya Bukavu, bagahita bashinga imbunda, ubundi bakazishinga bazerekeje mu Rwanda mu baturage, hantu hari ibikorwa remezo hahurira n'abaturage benshi. Yego. Ngira ngo wumvishe ubuhamya bw'abaturage bahariye. Nabwumvise rwose. Nabwumvise. Ikigaragara FRDC, Abarundi, nubwo uvuga ko bongereho batayo bayongeyeho, ariko barimo guhunga bakagenda. Ni n'inkuru biraba ngombwa ko duhuza. Yego. Kuko iyo batayo izanwa n'ibintu bibiri. Yego. Kureba ko Kisekedi yakemera kubishyura amafaranga. Yego. Atarabishyura yanze kubaha. Yego. Ndetse no kugira ngo barebe ko hari icyo bakora izasarambwe ntizikomeze kwegera umupaka, nubwo bawufunze umupaka wabo wawuhuza na Kongo. Yego. Ariko umunsi haba hamaze gufatwa n'abatari haba hakuwe mu maboko, umupaka umunsi waba wakuwe mu maboko ya leta ya Kongo. Yego. Neva yabasigaye hagati nk'ururimi. Yego. Kuko u Rwanda yarawufunze. Yego. wa Kongo wabufunzwe burundu. Yego. Tanzania bamaze iminsi baca n'ibiraro. Yego. Kubera ubujura n'akajagari abarundi bari guteza muri Tanzania ngo bagiye gushaka ibitoro ariyo essence. Ibitoro birabahangayikishije Mushakamba. Ubwo rero hajya haraye tuvuganye ambwira ati ubu ngubu ngiye ku mupaka gushaka ibitoro. Ubwo rero sinzi aho baba basigaye. Hajya hari akakorodoro gato bafite kabinjiza muri Uganda. Nta none se ubwo urambwiye aho buriya Burundi ni ibihugu bitatu. Burundi bugabana na Tanzania, kagabana na Kongo, kagabana n'u Rwanda. Birangiye rero. Ni ukuvuga ngo Neva ni nko gutura mu iki. Neva ibyo birangiye, arabasigaranye ikibuga cy'indege nubwo nta ndege agira. Azagenda muri za zindi z'Abanyafurika y'Epfo zaparitse iwe, niba zitarivumbura ngo zitahe. Ubwo rero hariya hepfo rero intambara ihari, yego ni intambara irakomeye, ariko ni intambara uruhande ruhanganye rurimo ubwoba, nubwo bashyize urubyiruko rwinshi mu myitozo, ariko ntibizashoboka kuko ni mu Bashi, ni kwa Corneille Nangaa, ni kwa Bisimwa, Bertrand Bisimwa. Yego. Perezida wa M23, kandi bari abantu ni aba businessman, ntibakunda intambara. Bakunda business, intambara nta. Ikindi muri bo nta wazarendo nyinshi bagira. Ntazo rwose. Wazarendo bundi zabaga hano muri Kivu ya ruguru. Yego. Nazo zimaze kwiripotinga hafi 80% cyangwa 90%. Ubwo rero urugamba Katanyama idafite Sadeke, idafite umucancuro, isigaranye umurundi, murumva ko azaba ari ukwijyana cyane. Yego. Ngira ngo nta kindi wakongeraho, twanikomereza. Reka twikomereze tujye ku nkuru ikurikiyeho. Tuyitambuke kuko ndumva tuyivuzeho byinshi.
yego kandi iranasobanutse. yego. Ariko abarundi bohereje indi batayo ngo yo guhangana na M23. Niyo twavugaga. Niyo twavugaga. Niyo twavugaga. Reka turebe perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yashimiye abaturage ba Goma. Yego. Ati iki? Ni ubutumwa burebure bushimira abaturage buri mu Gifaransa. Yego. Buri imbere yawe. Yego. Ngo agafresh kagaragaza aho buri. Yego. Ngira ngo wabonye. Mushakamba aba nibo cyangwa ariko aba nibo bari he? Aba ni babagabo bagiye pe ba Afrika y'Epfo. Yego. Ubonye andi mafoto? Yego. Birashoboka ibindi bihamya bigomba kuboneka. Rega nabo bagomba gutaha. Nose urumva baguma aho ngaho. Ariko bari basabye ngo bo kuzafotorwa. Ntabwo bishoboka kuko itegeko ry'u Rwanda riha uburenganzira itangazamakuru. Iyo bashaka kudafotorwa bari kuza nijoro. Ariko nabwo bari gufotorwa. Ubutumwa buragira buti ni ubutumwa bwa Bertrand Bisimwa ku banyegoma. Agira ati nos remerciements à notre peuple pour cette marque de confiance massivement exprimée à notre organisation et à notre combat pour la sécurité, la paix et la justice pour tous. Turashimira cyane abaturage bacu. Yego. Kubwo kuba batugiriye icyizere ku bwinshi. Bakagirira hari abavuga icyama. Kavuga icyama ni umutwe ni ishyaka rya politike se iki nk'ibyo. Icyama cyacu bakakigirira icyizere ku bwinshi kuriya. N'intambara yacu duharanira umutekano nayo bakayigirira icyizere. Duharanira amahoro ndetse tunaharanira n'ubutabera bwa bose. Ibyo byose ni intambara yacu bagiriye icyizere. En répondant massivement à notre invitation, la population de Goma demande à l'occasion le nouveau narratif du régime de Kinshasa tendant à faire passer pour des morts civiles les membres de sa soldatesque neutralisés lors de la libération de cette ville. Ati basubiza ku bwinshi ubutumire bwacu. Abaturage ba Goma bahakanye muri uwo mwanya bahakanye ibirimo bivugwa bitangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bubeshya ko ingabo za FARDC zaguye ku rugamba ari abaturage b'abasivili. Babyuka bariya bashyinguwe baravuze, leta ya Kinshasa yavuze ko ari abasivili. Yego. Kandi M23 yabashyinguye n'ishingura aba FARDC baguye ku rugamba. Twakomeza? Yego. Goma demande également sa prétendue résistance à notre organisation que le régime de Kinshasa chante à longueur de journée aux habitants de Kinshasa après leur avoir interdit l'accès aux réseaux sociaux et miseré les médias. Goma nanone iranyomoza kuba ibyo bavuga ko ingabo za Kinshasa zihagazeho imbere ya M23 zikamara iminsi runaka. Ni
nibyo rero babwira abaturage ba Kinshasa. Nyuma yaho babafungiye internet, babimiye inzira ibageza kuri network, kuri rezo, kandi bakanacecekesha ibinyamakuru, ibitangazamakuru byabo. Ngira ngo ibi ngibi byarabaye, abantu barabyibuka. Yego. Ubutumwa bugakomeza buti désormais kuva ubu le peuple a exprimé son attachement à la réconciliation, à la cohabitation pacifique et au développement. Kugeza ubu abaturage bagaragaje ko bishimiye kwiyunga, bishimiye kubana neza mu mahoro, bishimiye n'iterambere. Fini le discours de haine et de xénophobie. Za mvugo zihembera urwango, zitera n'amacakubiri, zangisha abakongomani zikabangisha abanyamahanga n'abandi, izo zarangiye. Fini l'apologie des idéologies rébarbatives et génocidaires. Za ideologie zirwana, zica abantu, n'izijyanye na jenoside, zibiba jenoside, zo zirarangiye. Fini le spectacle honteux de cannibalisme sur la place publique. Bimwe byo kurya abantu ku mugaragaro, ibyo birarangiye. Fini le groupe armé du Wazalendo de triste mémoire. Bya bindi bya Wazalendo ibyo birarangiye, hazajya habaho kubyibuka gusa, nabwo tubibukire ku bibi. Goma revit sa vie et arbore de nouveau ses valeurs de convivialité et de solidarité légendaires de son peuple. Goma yongeye kubaho ubuzima bwayo, kandi ikimakaza indangagaciro z'ubusabane ndetse n'ubufatanye, ubumwe byaranze abaturage bayo. Tous pour la renaissance et le développement de Goma. Bose twese dukorere kongera kuvuka no kubaho kwa Goma ndetse n'iterambere ryayo. Nous sommes de retour chez nous. Dutashye iwacu, tugarutse iwacu. Plus jamais nous n'abandonnerons notre ville. Ntibizongera kubaho ukundi ko dusiga umujyi wacu. Nous ferons revenir les réfugiés à la maison et ensemble nous penserons nos plaies et bâtirons notre province. Tuzacyura impunzi zigaruka iwabo, noneho dufatanye komora ibikomere ndetse no kubaka intara yacu. Ngaho ubutumwa busoreje. Yego. Nshimye kandi nanashimye kuva kare ubutumwa buri muri iyi nako ubutumwa buri muri iyi nyandiko. Yego. Bubanza gushimira abaturage, ariko nanone bugaragaza akarengane n'ibibi byose Kongo yararunze muri mujyi wa Goma no muri Kivu y'Amajyaruguru yose. Ubu kano kanya akaba nta muturage uri guhura nabyo. Urugamba basigaranye bafatanije n'abaturage kurwanya n'urwa ziri FDLR 100 zarekuwe zikajya mu baturage, ariko abaturage bagiye bari kujya mu gihugu zatangiye gufatwa. Zatangiye gufatwa, n'iziri bufatwa zirajya ziranga zigenzi zazo. Urubyiruko ruri kujya mu gipolisi ku bwinshi. Yego.
kwiyandikisha. M23 yongereye abasirikare mu mujyi wa Goma, yafashe n'abandi 40,000 bya FRDC. Ubwo rero hari n'abandi bayiyunzeho benshi. mu gihe gito y'umujyi urabusukuye, yego, umuntu agenda ku manywa na nijoro, yego, ubyina umuziki ku manywa na nijoro, yego, urya akanyama ukanywa akayoga ku manywa na nijoro, usibye amasaha y'akazi ya vamiti. yego, umuturage anezerewe avuga ati nanjye noneho ndi mu gihugu, atari bya bindi byo kuvuga ngo wazarenda ziratambutse, uribuka bariyeri ni naza babandi barahabuye abantu bitwa ngo aba EDPS, ngo na polisi ba EDPS. hari n'umusanzu bita les forces du progrès, imbaraga z'iterambere. Yego, hari umusanzu basabaga abariya bazarendo, bitwaga ngo ni Rara Salama. wawutangaga buri mugoroba kugira ngo uze gusinzira bo kuzanaho bya bindi bita trakasiri. Twasoza ngiye mbwira umuturage nti nk'uko umuntu ategura ubutembere, gusohoka no kugira, ashyire muri gahunda kuzatemberera i Goma kumva uburyo haryoshye. Yego, akirebera Goma. Twavuze abaturage bicwaga buri munsi, none akareba uburyo cy'umukongomani abyina ku manywa, anezerwa akaryoherwa n'umutekano wa Goma. yego, ko bari abantu bagaragaza ibyishimo. yego, ubundi akareba Goma. Ngira ngo tuzanabatemberereza, tubajyane ahandi hose twavuga nk'imahanga, twakorera icyo bita live. tuzajya tugenda dukorera live, tuhagaragaze abantu bahabone koko cyane. bwana Sentama, twajyagana ku musozo. Reka tugane ku musozo, Mushakamba. Twibutsa abari badukurikiye ko ingingo twaganiriyeho ni ingingo zigera muri enye. Twaganiriye ku kuba Afurika y'Epfo ivuye ku izima, ikemera gucyura ingabo zayo zo muri SAMIDRC, kandi noneho inazinjije no mu Rwanda, kuko yari yaranze ivuga ngo ntabwo yanyura mu Rwanda ngo byaba ari igisebo. Ikindi, kubera gutinya M23, FRDC iri kwikura mu birindiro byegereye Bukavu, umujyi wa Bukavu. FDLR ikajya gushinga imbunda mu baturage. Yego, aho irimo kuzerekeza mu bice bya Rusizi. Ariko ibi ntibize gukura abaturage umutima. Hoya, none se ziruta izari zesitaye i Goma? hariya rwose ntibibakura umutima. Tekere ntabwo ziruta izo Sadeke, abacancuro n'abandi bari besitaye i Goma na FDLR, ndetse Uramafoza yahisemo guturika kwatura, akabisabira imbabazi. Reka tubabwire wenda abatuye hariya hagabana na Bukavu, uko ihinze ntabwo ari kwikubita. Yego. Ingingo rero ya gatatu, Burundi bwohereje indi batayo yo guhangana na M23. Yego. Ingingo ya kane, perezida wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yashimiye abaturage ba Goma. Izo nizo ngingo twaganiriyeho. Reka dushimire abari badukurikiye, turabashimiye cyane, kandi tubibutsa gukanda subscribe, ikandwa rimwe, wayikanze ntiyongere kuyikanda. Bakande like, ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Bakande no kuri share kugira ngo basangize amakuru yacu inshuti zabo, ndetse banatwandikire babinyujije muri comments. Umunsi mwiza rero kuri twese. Umunsi mwiza nawe Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama. Umunsi mwiza ku bari badukurikiye bose, Imana ibahire.